važno malo iz stepinci. I okrenimo ruke prema svetom Ivanu Pavlu II koji je na ovome polju na Hipodromu prikao nešto što ćemo mi danas ovdje proglasiti za sebe. Ja i moj dom služit će Bogu. Možemo zajedno. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Još jednom ćemo proročki to proglasiti sa ovog mjesta. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Amen. Držimo i dalje prema nebu. Sunce koje steva strah, neću zbog tebe, Boga nikada, neću Šutnja je često jača od riječi. Kada vidiš Deset pete godine